Hi guys. Hi everyone. Hi Lods Ron. Kumusta na dyan? Ay, matagal na hindi ka nag-open ng channel mo ah. Hindi pa ba nabuo yung yung watch hour mo? Papa-cute kahit hindi cute. Init. Ayaw magpabuo. Yun lang. Tamsagdan. Ate Eva, magalaw siya. Oh, Eza pala to. Sis Eza, magalaw shoutout. Dali, bigyan kita jacket. Init. Yan sis, may jacket ka na. Sis Eza, magalaw shoutout. Lods Ron, kung ayaw niya mabuo, hayaan mo na.
Thanks, Sisi. You're welcome. Salamat din, sis. Ayan, nandito ako sa labas ngayon. Wala lang. Nag-live lang saglit. Parang uulan nga. Madilim. Tcharam! Ayan, 6 people in the house. Make love shout out. Thank you, guys. I just love you. I just Yan, Idol AFP, Megalaw shoutout. Salamat po sa pagdalaw ulit. Thank you, thank you. Matamsak lang, guys. Sis Esa, thank you so much.